Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambushironi heri na amanu bahanu mjunda wa nyoti pia. Wa ima hukwezi tijawanu huka alhamdulillah rabbil alamin. Ni uzambando bahanu watukufu ya ukaya hususan dogo mjiju bahanu mitamili mjini kabati mrujo nshangaza na kemhu na kemtiti kabati haukanga muamini ya ukaya ya janami duniani Mungu ende ujuhundenga shamanada mutoko yonti kabatu joshidafanya hata obege message inu ngamwibesho twaibu mwana mshwa kampanyari twaibu mwana mshwa kampanyari hola vala hata ujawanu ntujwe Ibrahim mzee haupula marindi dahui twaibu mwana mshwa kampanyari woi ema politicien wa mitamihuli ngo wenji sha hajihundu kaya emba mbwenya ya hahe ani emba hindrini ya hahe dotokaya izo amzo yambe Ibrahim mzee yeto jomwambia Samaria mrengo wa pelsa yenu la gro nam Oui. Nous sommes en direct. Nous faisons un poste. Je suis déjà en direct là, gros. Oui, effectivement. Oui. Ok, mon frère. On va parler après. Donc, toi, mwana mshwa kampanyari. Ngarirambula nao. Mjomba hao kampanyari. Rione scenario yefanya. Kabati mru ya tuiona. Kabati mru ya tuone scenario ya mjombaho kampanyari izo yafanya. Haja unadora mbio kae bale nzima ya tibala ndobi e bale ya vili ya hai. Donc relewa alafu banu utichoka banu gojojo poste ze Ibrahim mzee we safi Ibrahim mzee ranguba ala hata ujavanu ke banu kartina zo hambia botwaibu na banu twaibu oyi hanlole ya shele shayo kena ujokiri iyo botwaibu mjombaho kampanyari rimonwe scenario yafanya kabati mndu yatuone izo mjombaho kampanyari yafanya alafu botwaibu kukaradhi ritijaru jundulane emalaho ne zehinya ne zehindrini botwaibu baitidi horilio banuwe dunia ishange ema politician mitamili ngo wenji botwaibu na minanu hambia botwaibu mjombaho kampanyari rone sinema ile yafanya jao yafanya jao hamamru yafanya scenario ngari riwono botwaibu halafu rijua ukamjombaho ila kanza fanya yabaye ulimengu o wanadamu yafanya scenario botwaibu banungo dhani banu singari ura botwaibu wadhanabo ulomanga wewe utowewe zibu henu wakati utoka Ibrahim mzee utomrenda madele pindo lao botwaibu mwashuma mfuka hunlolea botwaibu yontu tanzijue amhambio utidiwaze baentu nurdini yendo ntusha huwanu tihabanu halafu wote ndaba huja hunlolea shafahamu ngono utije botwaibu bamjomba kampanya amanzo unambie kampanya rizo yafanya dazi bokwa karumwezi amanzo unambie umji unu hafanya ndongo hindi amanzo unambie haukabanu wandu pia botwaibu mizono hambia tinongo zinji wandu pia wandu ngwendao halafu manzo jona bie tarehe mjomba hao kampanyari weka jamarengweni uhata aniyabombe sede kaba fumuru wahe fami ya hobo twaibu da kampanyari ya jao ya jomi tamihuli zote paroza mbetula ngambilo kangu votewa ya jenda akafanya scenario ila ngamwesheleyo ti yatfanya direct samboka mwanadamu uhata jamarengweni kampanyari mjomba hao amanzo jona mbie tarehe yeye hanti hawiyabo yakamamwe hawiyabo yakane entreprise yae harenge mdobi mndu hazini hakaba niyo kabati mndu katfanya siasa ende mbeboni amanzo twaibu njibu nambie unike bila mjomba kampanyari yesa yakamamwe izo yafanya
harumwe ndini harumwe masiwa harumwa ngazija kuna ushinda unikata ndongo nzima ndombao kampanyari yafanya kamranti jardu jundulana baheli wakahundolea mwajuma Afrika hundolea chatsina ujo permete parce que rangwen tu Ibrahim mzee yaka directeur general mamwe humdungia humdedeza hata doba tiwambia urenti uja ugono ndombao kampanyari kaja kamamwe izo yafanya mamwe dazi ngwanzuri devoiler secret ndombao kampanyari yafanya mamwe kuranti botwaibu wanatochovada bulono memtu wanza nuhambi ndombao kampanyari mwamejaludu ngwajela tu mwamejaludu kampanyari woi riwono mwamejaludu ndomba twaibu huo entule afanya sinema afanya jau hiyo ndizo kampanyari yafanya yabangenda hu no man zoko lebo mamjadu dvanu mimi ngwajelia mimi mtilo kanti nefanya ndini yo kanjibu shabandu narnikale master yatu ma politicien mwa mejalu tungo wenji mitamiri mjini ba ngabuze umara mguo mndi kajaparo tushe umara mguo mndi ngabuze maduhuli kajaparo tushe maduhuli ngabuze Hamisi ya ex directeur generali wonelewa kajaparo tushe wandu wao neze mjomba wangu alinasuru na waona wa ushaito yeto jifokaliza ne Ibrahim mzee na ruono mjomba hahe ngono riwono ui babush mtukufu riwono scenario ya mjomba hahe kampanyari hizo yafanya kajana mbia be watu marengoni yekaja besede kawa fumungu wa hefami ya hahe dabo mjomba hahe kampanyari ya jaubo kamranti jarjululana hunu makaratu ndokababo botwaibu waranti baruono mtojodo zirejeza rono mjomba hoye saenda afanya mamdu wanzwa dubo barini ya chunge waranti hizo ndizo kampanyari yafanya habazando macho yabange dahu yabaza barindi zabarindi tso mwenaba abunga garjoto wazi secret za kampanyari bano hizo mjomba ho kampanyari halafema politicien ngo wenji hunu mitamihuli ngaboze umara mgomri ngonelewa ngaboze maduhuli ngono kampanyari hatrahe peuple na uhambeye jeshi ndombao kampanyari wolade mruwa mwando ya trahe peuple ya hai olade mruwa mwando kampanyari olade mru ya trahe peuple ya hai mwando halafurati Ibrahim mzee tranquille de Ibrahim mzee alhamdulillah rabbil alamin nenda uzisa ngo jwambilwa ubinadamu wa hai omjibali yo hai na wetilo kabonga jeri maberi yirizbanu tarehi do hakimu ndombaho hatrahe peuple bo toibu kampanyari wono halafu ujekele ongwa nzokaya utojifokalize na mtojode direjeza ukai ma politicien mitamihuli ngo wenji wono kabati mru ya trahe peuple ino hama kampanyari ya jaondwa dodhani ukabala ariye ancien militaire ngujohima ngujowana ngujoindine deriwono wono bala kabati mna karto ban amta mna karto mjimmo wono tsazi wono tsalimu ihali tsayimu amonao tsalimu inde na heze vote halafu mjomba ho kampanyari nionese binadamu hedizo afanya bobo twai kuranti botwaibu warante sinema hai namuone zo mjomba he afanya amone sonizo kampanyari yafanya alafu twaibo mhambio hima uone na muone zo mjomba kampanyari yafanya entranti yaje yako trahe pepe talimu won alafu atafanya ndizo mjomba yafanya alafu na mtoto afanye sinema hili
Ngono ndizo mjomba hahe yafanya. Halafu Botwaibu etarehi ndo hakimu karadhi Botwaibu bana chamba ngwasi wa mitamihuli kabati mjo unishangaza shai kaleunga manzo baringa we Faransa ngo tujodo heni wakati tujodo kwa Ibrahima mzee heni wakati wanza auto msake uposte ufanye sinema umvumbu wa heli wanzao safara leo yirubo mbombaba kangara mbo agora ekanga wena ndongo ndambe mjomba haho baende yatrahe peuple mjomba ho kampanyari izo karti wahara ho zamba banu enda Botwaibu wende wambe mjomba ho kampanyari baende yatrahe peuple ya jabazando macho ndo dha nola sujan wa kweli bari yentu ya parofumwa kampanyara parofumwa yentu la ndini aboba hindi jo hajala bawandu wandu wakubaliwa mdungu henda fanye sinema yenge daho kutu msharongo halafu mwambie yadoho jo marengoni mitamihuli Ibrahima mzee neza umara mgo mri wao kwa lao marengweni neze hamisi ali hamisi ngono neze maduhuli ne jawa ndio shida ni wasite mapolitisi wa mitamihuli ukuja paro muona kampanya ya tengweni alafu Botwaibu mjomba ho ndaro mruta ndi hahoso hoda honi hahe habe hoda honi hahe Botwaibu ngemndo ajodubo obonze Botwaibu karadhi urenti sijongrenke Ibrahima mzee utomdenda kaidele pindo la haho rangu ho la hula hata mtujo abanu chamjo muzisa gouverneur Ibrahima mzee yanambiye secret lobanu ngono no bo namrenti bo mana madamu keri jitulizo ndaho Botwaibu wende hazai haturenge Ibrahima mzee rangu hali banizo ntizale tiparofanya direct tiparota maulida abudu haparo huda maulida abudu ngesha dinge yao ngono alafu bona mrenti ba nyitone udibo nyinyi na mkera mrenti ngono amjoto we siri ya kampanyari ihore dawo iho Botwaibu amjoda na taheze provu pia izo ya jiri samamwe nizo ya tongeza baha ya seiduku kama nzo rujerlo julula na madama la hoyatu neze famiza hatu wenelewa enda uzise mimi enda uzise heli ya hangu mimi da mine Ibrahima mzee enda uzise ngo jwambilwa mtuza mbaba ntwenda wa uzise ya mediki ko wala ye jedene Ibrahima mzee enda uzise Botwaibu ujue hata ngojojo uzisa familia ya hatu bahuri lole ngojojo uzisa familia habu bahuri lole uzise uransenye ndo ujue mediki ko dene Ibrahima mzee eola ye jedena alafu Botwaibu tahadhari tawa utionekanga we manga ihoka kuno paroja bantu Botwaibu ninde hatori iliyo na line mwehija banunga wedona mndu tena mprofitende message yinu haji nganywa ili mitamihuli mjini wa mitamihuli mjini mlo Faransa hiyo heni wakati mdunge Ibrahima mzee mwehija na mjamdo toezi mtoa dawe na haji nduma Fauzia haji huna basi majori mwanamme wa hema na mshwangu mwansham nganywa ili dawe na haji richidardo jululana Botwaibu haukanyida nywandu mwatohe abo bada nywa ili wando mitamili mlo hii halafu kanga manzora mule garjo kama manzora jululane hato wafu garjo jululana Botwaibu dawe na haji amportende nge message nubu haji tena ni hwambie barjwambila nezikaba za hatu pia bobo haji dawe na Twaibu henye amboge yoti menas shanga mwambioni inde ya mwiso ya bili joka huja Botwaibu de siri de secret ya mjomba hao izo ajiri samamwe ne secret ya tongeza baha ya baziwe hanyo ya tourongowa izo desajiri Botwaibu obangia mumrotini dabo karanzoro ende harma investiture inshallah inde message na kawo Twaibu ni portendenge shabashim tena na be haji mahunwa mwansham ngarijo mélange sendongo pia abaha amjo mélange bwadamu tawa idawa inuba tawa amjo mélange indi zo mnyinyi mtsahao daringa nyimanga ndrete sinema hanyu
Garjo melange hata garjo jundula na towafu kanga manzao nezinane zikamba za hatu pia garjo zaba obonge bada mutawe da wainu tawa eujoka huja na keprena jipani yendo eujoka huja na jipani yendo safara lewo yinu misa tati sanga mnionao eni ujoka huja ya tushe na tushe pia shati tushe nusu bangasi mi amjo tushe pia amjo tushe pia ngonelewa haukake no jokiri swa mitami huli swanti pia e problemu ili yendi utwai kundi wa usamdomba ho kampanyari enda uzi samdomba ho kampanyari izo yarinda mamwe kampanyari nizo shatsongeza ba ya daza ya turungo bayo la hatra he peuple wenji wakomona ka yesuja dentu ila fuma ngono izo yarambanda zi komiti mwambia nitabamti vote mndu huo mimi tata ifanya direct ngamweshelewa amdu hata ni public ni monese ndizo na oka mndu votewa za mwando uo akhlabu ya mwando mruna toje haru mwe juma mi wonwangu pia walo hula mijinze parce que moi je mpandwa mama safarini baba on est tous des masafarini pia si wa masafarini mitana ndo tekeleze kalima hiyo shahani mwanadamu ya lola même si tu jinga da hulu n'en parle plus ka campagnard wonge moroni mruna je anambi aba habese juzi pour la première fois na muona ya kaujojuma ni hunu tujaza jirindini tujabala ngabo mndu ya hafa mana mndu wa fami yehifa alhamdulillah yujuhudi sha kampanyari eti mndu wa marengwe mwanama hulamu utirenge mjomba wa kampanyari ufesa sawa Ibrahim mzee kukaradhi botwaibu dawena haji mahulamu nshamu bekanga mwanzao ri melange politique rinjia harumaze famiri jundula na to wafungarjo jundula na botwaibu obonge enda uzise mjomba haho mwambie kameti kiko hanambia njeni huzise izo warenda mamwe nizo watongeza taba wabai hanywa utorongoa razida tola atokafungwa achililiwa kajarongo harongo eza bari mjomba wa kampanyari ya turongo abo ya fungulo ajafanye scenario ila ya ringele ile karto ya fanya ile karto ya fanya ja rante sinema botwaibu dawena haji ngono banubo mami bijo ko tibo andu kana mjua bana nafasi tawa ite pa yo mdoka tawa umana mshwangu tawa eshulio nga mina moto yo vitwe ngwajela ho nda bana moroni yo mafiti yo vitwa mina moto obonge ndi hadisi ka twaibu wo imru yanlolea shami mitambo kamimi mru yantushe il faut ngabo ya parobira banu Nurdini haya wahalole mwana haya timeto placeni twaibu iba alola mwana mshwa hangu kuzindi direct toy tindewa nubahi ngono wanlolea wajwamba ngwaronto wende na wende shamini haramu tlako mitidora mndu na juwe hele atoka uja safara lewo yinu na juwe wabongenga mzio mwajelia mwanashwa gutola na bia kanzi ne daru mwendeni investiture amna ele ni prepare yabo reme ze indiniza hatu ze smoking rebireri si kamwa benze obonge ekainuro hombi mtabi hao ngamjoha zuwi na mhezuwi hata banu Mwenyezi Mungu hotukuza mndu uo Mwenyezi Mungu dia tukuza mndu Mwenyezi Mungu hobunguwa mndu uo Mwenyezi Mungu dia bunguwa mndu obongenda ngamjoha zuwi hata zizi mjondongo mrende hezero hombi za hanyu haukangare loka izinuro hombi na ujalu habwe choka ambilo kandanyi Mwenyezi Mungu ya ujezo afanyao leo ndola leo maudundoi maudunda mipuko hapa afuna mreti zero hombi za hanyu botwaibu dawena haji mahula mwanshamu le combat continue dasi haundanyi ngamjopa roho jabana alafuna mje mke wandu waume mwehija na mto ujamna bizo mdingo mrejeze zila makaudo mlo Faransa mambao hiyo botwaibu mintu hamba o aloi ho mama jumafu
mitambo kaya ezembio zangu mitamihuli mjini obonge satimone sani le kartola ezevoti talinu alafu mdu harikonga fanja afanye sinema obonge msamwelewe message amzio banu eujoka huja kangu nsahur jeri wane ngami pre kangu nsahur amani ngami pre haukaya si wahanjume sikarido tsaha ndongo za utovu adabu sikarido tsaha fanya ndongo za ndini shama na makader coach kader na mwana mahulamu na mwana adamu mamnijua awe hela hangu wamjijuvanu miti mtovu adabu jwa utovu adabu donc cette fois-ci karna ujua urantoa wa huatu wadotso adabu ne ma politiciens ngo wenje hunu mara mgomri nge yabo taibuka japaro mtushe maduhuli nge yabo kajaparo mtushe njombangu ali nasoro nge yabo kajaparo mtushe Ali Hamisi hako duani aka directori ho duani kajaparo mtushe ani mtujwa banu Ibrahim mzee oyihampula marindinda hubi Allahu alam wa rasulu wabenge ekamru hasa hambe ukaya ngu kritike il faut ya kritikoandu pia shaitike na nusu wandu aranti nusu no namjue ukaya safara leo inu kangara mbagora tikaza yao amulindo kango wanzo amulindo kabati problem heya alafu manama jeri